football program alam sayo July kangwai block sports meet ke ho apu mai hilawa practical la ni mang pantai de muje ko na masan patin ke ki pa tu ge na jaung tak sports meet physical fitness ti ho hi football pek ai lo volleyball va beta thanuk na chawan ai po apoi mo fitness dam theina ai lo le physical well being ati wa sapten mo ai ma hi sel na a hoi na dinga thil poi mo ta ka hi ai na jebe bhi ai po ta ba gen no tutun dal jilai huna jilai UDT phatai le atang pi hin kum som tunglam le kum som thum ki kal vel tum la vel ye se ka jilai eti ho he jiho ni hun poi mo ta ka he hun poi mo jihun chuna football la pek pula le ti thei dek lo ai mo jihun chuna he ai lo ai le bang ma bol lo lom kha ko le wa law ma he hun ki bichil ta hun chom cha ka chung he hin kho adinga taksa thagawa kisi mun le taksa thagawa no khonu hin ko dio la si mun hun poi mo ta ka hi abik takin ko chum la mane poi mo sol fa le he da ngai la pol je le da ngai khong khet le ti ma ngai ai lo la le khom la sak ti le ngai mo ile khazil na la male je hun su ma cha he tu no i dam su hi na ding kha je hun su ngai ikisi mai mo le khasim ten le kha le sim man ding ka gen pen ju football le pe man ding ki khop man ding ki chol na di hunung lo ai mo khang lai jin lai hun he tununga loting la hi no pule ji hun sungi ki chol na di hunung lo ai le kha le sim wat ding ina le se wat ding begin da gi le begin del ding mo ai lo ai le mithiom le del ding than chodingom le del ding dana loi papa na gen bola ka khang lai je lai te poi mo ta ge thil zo sia isep thei i contribution be thei tampi ong mai ya ka hemin lovin je hun sunga he tu nuwa la dam sung diu la ki se munoi ki hemin